Mabuyani, munjani? Salibonani lonke, ngiyalibingelela njalo kwenye episode engibuye ngiliphathele yona elangeni lanamuhla. Ithi ngitsho okuphakathi kwenhliziyo yami ngoba kunzima. Hello sisi Macho, linjani? Bengicela lingipostele eyami indaba. Mina ngathwala not because of a poor background, kodwa ngokufuna more in life. Igama lami nguRosie, ngile 48 years. Ubaba wami wayengupastor, may he so rest in peace. Ngakhula ngisiya enkonzweni almost every Sunday, but I guess akusebenzanga. Ngangisidla kuhle, ngisiya esikolo labelungu, kodwa namhla ngithwele. Ngangifuna more, so ngakhetha ukuhamba ngama 2 minutes noodles ngefast lane. Ngangisebenza egovernment complex eofisini, ngile mota, kodwa hayi ngangifila ukuthi I need more. Ngangingasuthiseki. So ngingumuntu owayesithi ngelunch ngangizikhipha le mota yami ngiye kudla e-restaurant any of my choice. So kule yinye i-restaurant eyayisanda kuvula endaweni. Ngangithanda ukuya khona noma kwakudula. Indawo le yayinhle, yayibuya abantu abalemali. Ngibhizi ngiyadla masinyane ukuthi ngibuyele emsebenzini, diba amehlo lomunye ubaba owayelendevu ezinde ezimnyama ngapha zazizinhle. Ngahlekelela laye wahlekelela, waphakamisa isandla engiwave. I wish ngabe angimbonanga ngoba konke engikho namuhla kwaqalisa lelo langa. Kahle I cursed the day I met him. Wasukuma wabuya lapha engangihlezi khona, wabhadala ibill lokudla, wangithiyela ikhadi lakhe lalile number zefoni yakhe. Ngabuyela emsebenzini, ingqondo zilokhe zicabanga ubaba lowana. Inhliziyo yayisithi ngifone, kodwa ngangisithi uzathini. So ngahlala amalanga ngazofona after izinsuku. Angazi lokuthi ngagcina nini ukuzwa ama-butterfly esiswini. Lamanje kwasokunjalo. One thing yazala okunye, sagcina sesithandana. Ngambuza ukuthi yena imali eningi kanjalo uyithatha ngaphi. Wangithi kwelinye ilanga wathi uzontshela ukuthi yena uyithatha ngaphi. Wangitshela ukuthi yena wathwala kibo eGhana. Oh, by the way, uGuy lo usuka eGhana. Mina ngokufuna more in life ngambuza kakhulu, waze wathi uzohamba lami eGhana. Wabhuka iflight ngahamba eGhana. Le ndawo angisayazi ibizo layo, kodwa kusemakhaya akhona. Bona bathi ngama-shrine. Sahamba kuleyo shrine, ngaphiwa izinto zami ezokuthwala ngazo. Hayi kunzima sibili. Bathi ngibhale abantu abangu-10. Ilisti yakhona yasala khona ngale. Into zakhona zinzima ukuchasisa, kodwa ngilenyoka lokunye okuningi. Inyoka le idla igazi after 2 years from ebantwini laba engababhalayo if mina ngingafuni ukufa. Fast forward, already seyadla 6 from the list. Kodwa namhla ngifuna ukukhuluma about umngani wami, ngizathi nguSamantha. So uSamantha, may her soul rest in peace. She was my friend. Sasithanda izinto sonke, yikho saba ngabangani. Sasithanda ifashion, ikakhulu izimota ezinhle. So inyoka yayisithi ifuna igazi last year. On my friend's birthday, ngasebenzisa isikhathi leso ukuthi ebe yitarget yami. Ngathenga imota, ngayifaka izinto zami engangithwala ngazo phakathi legama lakhe, ngakhulumela konke engangifuna ukuthi kuyenzakala. Lafika ibirthday lakhe, ngamupha imota lezinto leziyana phakathi. Wajabula kakhulu uSamantha, wayengasabambeki. After 2 weeks wayenza i-accident eyangizwisa ubuhlungu. Imota yaba ngama-piece. Ingabonakali ukuthi yimota or what. Wafela kuspot. uSamantha wachiya umntanakhe oyedwa owayemthanda kakhulu. Wayengumngani wami, kodwa ngambulalisa. Ngihlala ngimphupha ebuya kimi egcwele igazi empahleni zakhe, ngivuke ngisethuka.
like uSamantha is dominating my sleep. Ukuthwala kunzima bakithi, okunye nje angisakhulumanga ngoba kunzima. Yiyo ke i-confession esuka kudade wethu uthi yena wathwala eGhana. Hey kunzima. Uyabusithi uzwe konke emhlabeni kodwa mawusuzwa izitori ezinje so ukubona konke kunzima like ipart enzwisa ubuhlungu ukuthi uyabusithi ulomngane. Uyabusithi lo ngumngane wami, umngane wakho ujabula usithi umngane wami ungithengele imota on my birthday, uposte uyenzeni like uyakhuluma ukuthi wayengasabambeki uSamantha. Imagine those 2 weeks before esifa wayejabule esithi hayi umngane wami ungenzele kuhle, kanti umngane wangu khona wayethenga imoto wabefaka something phakathi kwemota wakhulumela ukuthi ifa. Abantu, people can do anything guys. Akulani lokuthi kuthiwa umngane wakho especially abantu aba very close to us yibo abantu abasilimazayo. Umuntu can do anything ukuthi nje ejabule. Indaba le yenzisa ubuhlungu like umngane wakhe kathesi usemphupha ebuye igcwele igazi kathesi okay umntana kaSamantha kathesi uzoyenza kanjani. Kathesi wathatha impilo kamama akhe uSamantha, umntana wakhe sezakhule ngela mama because of you. Iguilty nale izokwenzani? How do you feel mawubona umntwana nalo engela mama? Wona ukwazi ukuthi nguwakwenzayo kunokuthi umama akhe ehambe efe. Like imoto nale mawu explain ukuthi yengama piece like every day of your life mawuvuka ufila kanjani. Izinto esihlangana lazo empilweni zinzima. Yikho mina ngihlala ngikhuluma ukuthi asisuthisekeni ngezinto esilazo, asisuthisekeni nga whatever esilakho empilweni. Usisi lo yena uthi ngibo babethola konke. She had everything. Wayela imoto. The time kona phe seyethwala wayela imoto but umuntu wayefuna more. Yabo. Ukufuna more khonoko is very dangerous because kathesi khangela usesemanyaleni. Kathesi usesenkingeni just because of more. Okay, udriver imota enhle, uhlala kahle, uyenza konke kahle, you buy everything that you want about fashion, but you are not happy. Like mina I believe ukuthi mawulele laphana ufanele ulale ube so peaceful like isikhathi sokuthi relax imind yakho because the whole day sabe busy sebenza senzani senza izinto eziningi, siye esikolweni, sipheke, sihambe engadini, siyenza ama-errands etown, siyenze what not, yabo. So mawulele is the time lapho ofanele ureste ube so peaceful. And then isikhathi sona leso sokulala mawungasakwanisa ukuthi ube peaceful ngesikhathi sona leso, someone is coming into your dreams and those scary dreams, which means vele what's the point vele ukuthwala kahle what's the point mawungasakwanisa ukuthi ube nepeace yakho mawulele. Emini uyakucabanga like emini uyakucabanga ukuthi umntana wakhe wathi after 2 years maybe angazithimba uzokufa. All those things. Ebusuku futhi uyalala futhi uyethu kunzima emhlabeni. Guys, let's be satisfied with whatever esinakho empilweni. Satisfied ngento naleyo life. Be satisfied. Yekela ukuthanda izinto eziningi empilweni. So it's not like abantu abathwala ngabantu abasuka ku poor background or abantu abanjani noma abantu abalakho empilweni bethwala. So asekeleni indaba nale ukuthwala. Please like, share, comment, and also please subscribe to each channel kaSisi Macho. Ngiyabonga ngokulalela. Ndaboga.